Poliglotski način, učite se več jezikov hkrati. Tema lekcije, kuhinjski pripomočki. Kuhinjska tehtnica. 厨房秤 キッチンスケール 주방 저울. Kuhinjski kasovnik. 厨房计时器 キッチンタイマー 주방 타이머. Kuhinjski termometer. 厨房温度计 キッチン温度計 주방 온도계. Lijak. 漏斗 上後 깔때기. Stiskalnica za česen. 压算器 ニンニクつぶし 마늘 압착기. Ozemalnik citrusov. 柑橘榨汁器 シトラスジューサー 감귤 착즙기. Tlačilka za krompir. 土豆压泥器 ポテトマッシャー 감자 으깨개. Rezalnik za pico. 披萨切刀 ピザカッター 피자 커터. Kuhinjske skarje. 厨房剪刀 キッチンバサミ 주방 가위. Copič za pecivo. 糕点刷 ペストリーブラシ 페이스트리 브러쉬. Mreza za ohlajanje. 冷却架 ケーキクーラー 식힌망. Podstavek za lonec. 隔热垫 鍋敷 냄비 받침. Odpiralec kozarcev. 开盖器 瓶オープナー 병뚜껑 오프너.
Model za let. 宾格。製氷皿。얼음틀, Strgalo za testo. 刮面板。ドレッジ。반죽 스크레이퍼, Sito za moko. 面粉筛。粉ふるい。밀가루채, Papir za peko. 烘焙纸。クッキングシート。유산지, Pekovske kosarice. 烘焙杯。ベーキングカップ。베이킹컵, Kosarice za cupcake. 纸杯蛋糕纸托。カップケーキライナー。컵케이크 라이너, Zobotrebci. 牙签。爪楊枝。이쑤시개, Lesena nabodala. 木签。木の串。나무꼬치, Kuhinjska vrvica. 厨房棉绳。料理用紐。조리용실, Sirarska gaza. 纱布。チーズクロス。치즈클로스, Dresirna vricka. 裱花带。絞り袋。짤주머니, Strgalnik. 擦丝器。おろし金。강판, Metlica. 打蛋器。泡立て器。거품기, Valjar. 擀面杖。綿棒。
밀대, Merilna skodelica. 量杯、 計量カップ、 계량컵, Merilna žlica. 量勺、 計量スプーン、 계량 스푼, Sito. 滤网、 腰器、 채, Odpirač za konzerve. 开罐器、 缶切り、 캔따개, Odpirač za steklenice. 开瓶器、 栓抜き、 병따개, Na Flashcards Luna je na voljo več kot 180 tematskih kompletov, 6 pa se lahko učite več jezikov hkrati v katerikoli kombinaciji, ki jo izberete. Skenirajte QR kodo, odprite ta komplet in sestavite svojo kombinacijo jezikov.